Itu media abi tu mana kira tu perfect lo. Jasa map ini tu dah hamren along nang kahumri ke lah lo. Strong room nang kahumri. Soprangan ini tu malah counting aja na tempat ini tu non tarik li ani yang bangga lagi non nang li jadi ciklu lagi tarik li lagi tu result ani lo. Lasi counting ani lo lasi counting aja na pani tu training seki ciki pun lo. Dan aku dua tulang ni tu macam tan cimun pun jipan. Lapen aku langsung tanda tu nak bikin strong room ang lo, dan strong room along bang tangga kisung aku masih ke awek nona mati. Setame ala ni tum sihini RO pengkicing kini indo, itu ni kila strong room long ke hono dun atum pen ala display cihelu cak lahai lama ni tu masaku RO tu meni pengkicing kini indo, lahai nangka homri lalu isi. Dan ini benar bangke kedampang election of hood, heglong lo BJP tu nggak batai tapi mana kacung hu, aduh itu sih langsung sih langsung cepat high konditif, Cini ada lama lagi, konstituensi ingkora truk mat BJP high at tu ke, nak abis tu cepat hit, tentang NEC hute konstituensi ingkora truk kan tu cepat high bor ide lah, belake, komani inu dah bangga wahing mana di kata, atum ingkora truk cepat high lah, kopi polo dah lake, komani adi melong maya lake. Kicok cek hedum latung klaim tang lo. Labangan itu cini perni. Lasi nono bangke, perang bangke election ana bangke cerok tok naik posisi pilih tamin itu lakat tu kabe. Counting udah nama cerok tok itu tegi pansin itu training mate security pun lo. Tapi kita tu akhir no kam bang nono tiba ngapak klaim long leji pansin itu makin nang pun lah lo. Tapi nono tiba bangke bukajan puno dipu harahat punon. Tapi di mahasau punon. Tapi dah amri lapen rongkang kami. APHLC tu high ed lo. Lapen high vector lah.